ala leo le fesili atu. Ina ne o tātou tausi le taimi a leo i nei li tangata e au ngai ai le whamu i moe. A whai o le asa tō whae le a inga a tātou a mata. O te ustai a te utau. Chop. Se wakani o se fasi peto. Ko foi la lo me ngare mari o me ala.
O le au tātou sauni e tāpua i atu i le tua i le nei fiafi. Iau tau vivi i atu i le li, o wai le lei o ia, o wai whawa vau lava lo nalofa. Vivi atu ia o tau i le atua o atua, o wai whawa vau lava lo nalofa. Vivi atu ia o tau i le li o li, o wai whawa vau lava lo nalofa. Tātou sisi whatasi le fua o le manu malo ke riso, le whailonga o le karuse li suafo le tama, le alo ma le nganga pa ia. A fio mai a oe nganga pa ia, tai tolu ina le sauninga a whainei. Whai valeni o mātou manatu malangona, e au noa malo fisoa soa ni mai. A wali tia mea umai lo mafuta mai a nganga pa ia. Le loto tele le whatua, ai maise o ai, ia iai le mana alofa o la uafio. O le tatalo ma leo lenga e ala ia ke riso, lo tātou wali. Amen. Tātou vi le tua i lona vinga. o le folfolanga o le upu o le tua. Mo mai le vangilia Ioane ma ta upu se furu mo le wha. O te folofola mai le foi upu mua mua wha wau leono. O le matua o au nei o le toe tū ma leono. Au ale atu o tu vale o tau loto. Ia o tau whatua tua i le tua.
ia whātutua mai foi ia tea. E tele mea no nofo ai le maota o lo tamā, ana le ai, ua au whai atu au te alu e sauni se mea no nofo ai au tau. A whai foi au te alu, e sauni se mea no nofo ai au tau, au te to e sau. O te talia foi au tau ia whatasi maa, ina ia iai au tau le mea au te iaia. Ua au tau loa le mea au te alu iai, ua au tau loa foi le ala. Ua whai mai toma ia te ia, le ali ie, mātou te lei lo lava le mea te mali watu iai. Mātou te mawhaia whape whea o nei loa o le ala. O whetala iatu Yesu ia te ia. O au nei o le ala, male upumoni, male ola. Le alu atu lava se tasi le tama. Pea leu i mai ia te a. O le tala le lei a leli. Wa no le nei, pe lava upo le nei sauninga, wha le ainga. Pe o le teimi le nei tātou te whaalongolongo ai. Ini tala ave o le mawhine o ta oto ne, se tua whawhine au se uso, ia au se tinafo i o se ainga. Le ava noa lane nei watu inatu, ia mua tātou mori mau. Ia ona tau runga i leo se tātou upu whala i au le nei fiafi. Ia male nganga i tumu le whaloa. A fio mai runga nei e, whaonga atu, ia mua tātou mori mau. Salo e mana ia le tala i lau mori mau. O na tupu ai se langona fo lele e a fiu mai. Leu te vai atu e tau nere tātou fiafi. E lei antoso tau sanga i matautu. Na o masina. Ai tutonu o le na masina. Sau vai ai tinalea. Le melau te vai ai a Evelyn. Aso uma tali misa i tasi. Lana ngā luenga matua lea. E mo moli atu, piki mai. Mo moli atu, piki mai. O lau tilo ma le vava ai. Ni tua fine po se a fine fale nganga. I eile nau te inga lailo na loto. Se ia whaia peala na ngā luenga whatina. Muri ai si ana tama. O whaila si lewa o te leo toi vai a Evelyn. O fisili ro ia tasi le whalisai le mawe ao lesi. Mātou sauninga. Whesi o tina. Ai whai meila na tali. Lai maa. Ia na ole ia i le moto te mai a tasi ma Evelyn, a si ai. Te i le vai, e ofo le loto, le oso mai. Ia, ilona ngase i fōringa vai. No sili le iai. O a mai fale mai, a fale mai o le appointment o la son fua le ntene, a so sfuma le ono, o yuni. E tai ele yo la sfulu ono a to e o atu tasi masiona tali. Longo atu o Evelyn le o falma. Le ise te mino to e fatali o mai la o to pena lo o so mai falma. Muti vale le lofa pe avai. E ti na sa muli. Ma fau le ola e o siana tama. Mo moli a ina ia misi, ina ia le misi le tauranga po ia o le misa. I lana au nanga whatani misa. So le ma whailoa i le whalema.
Te malosi alo na loto. A o le taimi malosi o Evelina a matala noa, e lei onga ngase ngase. Tala noa malo i mata. E tau au mai ala na tamateine lea na mua ia te ia. Ea do fautua lea mau whamalo si au. E le na le teine na nasa au whanau. Le tu mai tasi. Ia masi lasa lai titi lea. Le pele ale ale lo matua. Ia, na mau mailo si o na toa fo lele ma mawhana mailo na tala noa. Ia no sau lea whaile sao ninga lana lotu le. Te talo i luma le theatre le whai tutoa. Ia na vele tonu mato tapua i le whafo mastoina ma siana whanau. Ia iwa lofa mai tasi an tia o na ua lewa le aso. Ia le ala lea na whai mai le leilo utu muli. E tapua ia malana whanau le tau tonga o Evelyn. Uto e vili mai le fiafi, le aso so ai le tali atu le fiafi afta tali atu lisi aso. Ia watu e le tali le nana umalon tau tonga le sifuru le po, mai le tasi le awauli, after my Allen operations le sifuru le po. Ia nana u loa e tu ngā maonga tonga fitinga mo ia. So le lisi aso e mai le komnio le whale maa. Na uloa na whai mai tasi lau whai le pae sana o Iesis. Na umal komnio le fitu ma le varu. O whalo mai lunga i le ICU. O talo sanga i fō maa. O lau toi whelo aina i ante ia o manawa pe o e maa u le whiawhire ne. Whante ia le aswa leile te luai. Sa usu le whono lau whai ngā luenga le kale sia o au i longo i pulotu se vai. Ia e longo ato le te whono. Ia pe o le teimine nā na paule o se langona ua iai. Te alo lau nau a Evelyn e alo e mafuta malamatama lai lunga. Ia tu tasi e tausi tasi ma sia la tamatama lai titi lea. Tasi loto tele. O le unga leo tātou. O le sistepu leo tātou ola tātou te la sia ai le ola e whaavavau le tau sinio i ai leo kero sia. Le walu Evelyn. Au ke talo fo i le tua. Ia vea o e kasi mpakele. Anga ko anga kele o le lo. Le kele o e. Ia maiso ai ngana lua. Tu Evelyn ne alu. O le tua na umaia iante utou ma tātou. O le tua fo i leo o na tua e amia. Tātou maua fantasi le loto mawhana whana ma le loto tele. Ua o whai mai lava Yesu e pe upona nei whiafi. O au nei o le toi tū ma leona. Ia, o se mori mau whanta wā le anu so soang. Ia, la whatu le awa noi tātou ainga na lua. Ia, mo le whaalu luina o le tātou Paul Kalame o le Family Service o Evelyn, whaaftai. Talofa. Wawa sali tafunai. Ia. O sa fa so mo mamo eve. O eve is kangaka. She's really kind and she's a loving person and she's been a good sister to me. We sharing, caring for each other. Isikeme e make misa, isikeme make fusu. But apart from that, she's a very yeah.
Yeah. Musical. Hello. Hello. Is it on? Oh, doesn't matter. Hello. Talofa. Wawa Sally Tofumai. Over here, I saw Mama Evelyn. She's a very kind and a wonderful person. And Kaya, thank you, Father, for her life. We're here to celebrate her life. I want to Kami. Thank you so much, Father, for her life. Thank you. Paftaino. Talofa. O au o ela, o lau brother o tas, o lau sister-in-law e. Le mawhitanga pa e. I winga o ele a ia o ke wha categorized as one. O se kāka proud. Proud kele langa a inga. E mika kele I langa a inga o sisters or brothers. E ika kele e le tā whālu whai se kala se se I langa a inga. O lo o roa ngā iai. E o ofo iai la a inga matas. Ngā oa ele la o la pōhura. O mako maa sangi ai. I winga ia king. O la ngā lofa lea. O la ngā lofa kele lea. I la ngā inga e whau ai. Ai whaapikolo ngā lofa I la whaangau. O winga la io e le I whainga kāra whaakina. Te aku ia mākou ia ngā winga ia. O le loko lofa. O longa loko lofa fo I le I ka ngaka o mamanga a inga. O le mea fo I la lea o rawe mai ai. I le lusi leo o sianga dota. O ke loa kou I loa uma because ka mawhai uma kākou e reach out. Ai le mawhai o maa lusi ke le. O loto e le I ranga dota. O le mako a inga fo I ai ngofua e le luma. Matasi. A maa ua ma ki ngā lana. E kuu ai whai wa lai ma ke loa. It takes time e heal. E le se me whai ngofi. O le ngai fo a inga. Wo fo ia mākou le mawhakia. E le umi aku ia. We see a change dear to our hearts. Ai se so oe mani mako ki ngā. Le fo I lawa sau. Wa sola fo I ewe. O mga oa ewe whakasi aku lang kami. Ia. I por samua ngan susuan. Ku ewe. Lau whakasi. Machin. Ai kako whaasanga.
Whai ka ko ngā inga whawhia whang. Whing o le mea le mga oie. E whai na kā o keini. Ia ko whai pisi a kaka ia whai langa ia murang. Mai e le lo fo I sangaka. I winga o iskaka lai hurt. Takes time to heal. Like myself, I miss my mom. And I can just relate to what Evelyn went through. So it's not easy. But we just got to give time and keep praying. Pray to God that He'll heal His healing hands to all of us and to our hearts. Ele misi winga ia kenia. Ia lofa mungi no ngai. E wha abongo ia ele ia lofa ia my sisters. Ole proud o le kangapa. So, ele ai foi ni winga se o au nei se o paua o winga o au ke le fifi ini me ese fu I ke but okay lo o ngai ia winga o ngai ia lofa. Ngai lofa la le. So, may God take you in His arms and find it with rest in peace with Jenny and Tassie, TJ, Gregory. We are all here, all the aunties, all the uncles, we're all here for you. Okay, Tassie? Pray for every soul that she may rest in peace with our Lord. And I know all of you, winga io ele. E sa olisi fo winga io ele ese lo et mai. Wanga. Yo kuku lo le me ele lusi lo ngotsa. She took time. A lot of time. What did we feel? What did we find for ina teaching? Is it karimisa? I guess lelo umul ka ko ay makau ko apay besi. So waku uai kam faya yo aku faya ka. But then all of a sudden, okay, it's so kasi for man. Yeah, hala ko mga opinion ko aku teaching. E ko karimisa, which was something waka feel. Oh, that's a good sign. It's a good sign that she's now ready to go back to church and take TJ. Ese ko lo admire. Ile lungo. Ilo kitini kama fai abia TJ kaya pole miss for in my friend with beach. Watasi. Where that fire in rain. I'm downstairs. Fire one drop TJ kaya. Where am I TJ? That's what families are for. I know. Tassie was telling me a little story just a few days ago. Ele loa kako, ele kei ni fo ele kake ka pinga. Ai kako ligo. And she did. Ang may kasi, moke ewan, makalay, may lalawa ka na kufay. O umang kalay ka, penga umang umiyan. Kaya umang kami kung wala nga jo. Fasa kasi, fasa siya parang kami. If I know I'm here, most of it. I hope you don't mind me sharing this story. I will kupulo. Hindi ko mamaliulot. Sister ya ele. Nga ama kami kapingan payo kasi may suko nga iyo umay nilay kapingan pan. It's almost like a healing thing for him. O fire this sister o ele Rosita ngahi makimofo. Feel ka lang may ko tiya o may kapin. Ay masaw may ano. So that's his healing. So let him be with his kids. But interestingly enough, he found things in the drawer. He found he found rings, gold rings, or kusing or TJ, kusing or great. So that's a sign. The
last moments was really hard. O kai karima e miti e na tasia masini teaching. If you keep on teaching, I said tasia mai na ngai la bani ke grip. I e mafaya papa wa le mako ai na o ngai runga o ulan. Ya kakasi a kakaloa le kakaloa. Kaya o mai a tasi pai pon fona. E updates mai ya. E o re kai fo e ma. E ka o nei ku. Kasi kai o Lilia. I think that was Friday. I could hear her. First time, I could hear a heartbreak to hear her cry in pain. And that was a sign to me that would find it's a thing that comes to our mind to say, so, masih nak kalangan dia bagus saya Talofa fiona pati le sosoni talofa fo ni malo pa ia o fia ya ite e wa fesilingia po ile nei tangata tula iatu ia atono e loe e a inga ngalua lo nei tangata ia atono mo ele sila fia ia o lo ingo pelinda filo fai o sio tama pele lo loto ia tafunai le fai o tama loa o le matima futa ni vai taimi ia o tula ia tune ia o au feo se uso o Evelyn o se uso lai titi fo ia Evelyn ia eta o au le uso lai titi ia FMA Evelyn o na ia le uso lai titi au le uso matua ia o Evelyn foi ia fai loa tupea e fai asina umi ala mori mau ona ole maftanga ma le uso nei le fast food valsa usanga mama futai o Evelyn o se tangata pito sili na pele lo loto nei o te ilola sila fia to te le o to ai me se a inga ngalua o poto me le nei aso ia na le fia fa so atua mo sila fia to tele we o awai mane aso ia o mato e to fito le fananga to far fananga mo sila fia ia o le mato tina pele ina le fo fai langi lona fo langa o keka ia sa fai poi pomua le ia Eneliko Williams ia le tupunga mai ele la fanau le to fa malo tina ia le afia ia Evelyn to lua taine to lua tama ia muli ani feiloa i man matama se o man fanai pasia filo ia le tupunga me mato totolu o te ulu matua e tamai tai so oma ia ma utonga nei o junior le matfata silia sonei ia le lau atono to silafia ia o pe o tulanga fo inale le au matutua to fane it's like our half brothers and sisters but in mako felo inga matutupu ai tono ainga ia we regard ourselves as sisters and brothers onga o le kausingo mako in kongwala ngai mako foi mafkanga awasa mako mau am feo lai foi vai vase uta o ina ai mate mafutai mate fata siai
ma te tō e ai te ro taimi. Ia, ma te whanua noa i fo isi taimi. Ia, e pēsa o whai loa tu foi. Ia, o au nei, i le taimi nei, ia o au ma le a inga, ma le whanau. O le taimi nei le ma te nofo nei suva i fiti. A nei tai au tau nuu mai ai, ia le sai nei sio a inga. Na ia sa whai masui moe, mo maa ua nei, e tau mwhai tape nganga a Evelyn, se uso nei le wa whai langi le whamoe moe. I oe, whai asina whate ia foi lo nei tangata. O te tūlai atua, ia ale foi ai tilangonga foi ngale, it's a mixed feeling, foi ngale o kere ilo pok whangongoa, pok fia. But somehow, I still hear this voice, nga amaka mea las whalaile, las sutolo fe uni, lena tu va ai ewe. Amata mai nā, la longa le leo leo. So I feel her presence with me from that day. O mea taimi nei. Ia, ma ua mawtanga ma ewe. Au mana o foi e whaasoa tia o tau, e sere pele lo loto. Evelyn. O Evelyn, o lo uso, ese lo lofa iai. E alofa fo ina ia ma le whamaoni ia. Nei, ai mai sere a inga ma le mawhanau. E le ia ma se nei fo tau whanongo i oe e sere alofa lea tini. Mai onga winga, e le ma whaina ave sea. It's something we'll always cherish. A o mako au mauwering e lalo langi le tu mau. Doesn't mean Evelyn has left, means we're gonna forget her, Leai. We'll forever cherish her memories. Cherish foi whaukuanga mamafukanga au mai, whaasoa mai. O Evelyn ele skangaka ita. E ese le loto alofa. E ese le alofa I a inga. Wo mai masani. E le ema se taimi. E fesiringi a ese alofa o Evelyn. Whatever for she has, doesn't matter how small or whatever she has, she's always giving. For what ia lots of for what? Whether it be kongole tonu lots, a inga maftanga whare wo, a onga ioi. O Evelyn na, it is tangata whatever she gets, a lucky for show so nei, be it o nesi, Lotso ti wa TV bingo pole ase mvaenga mo meselin. I nau wai o le tupe. O wale tupe, fim na o fa soilan fa nau. I oi, ese le pele ya Evelyn o lan fa nau. So stina, tato umai o tina. To te lan ngonga umatulanga le pele ya tato fa ngau. But pena foi Evelyn. Never in her whole life, I ese fa vai, kai mi foi mai ai. She's always fighting to make sure she gives the best for her children. Doesn't matter how small or whatever, if I saw an and that's a sign mon meltina, ese loto alofa. No questions asked. But o kulanga le lo kifi mga if I saw it for ia o tole asoni. Yeah, but aside from that, o Evelyn foi, okay lo so se ainga ka ilo ia o to, but tonun mato ainga. Ia no tau vala au. E loai mātou, no for ina I le tau ua fuale no instead of Evelyn. So for Evelyn, o le nickname as uso name as anina tau tonu ainga o China. In case you're wondering why China, ia, ngau kova ai a kui ai ata, ese au le leo se uso nei, for ringa sainga, ko e ka e le fika. That's one thing we always envy with Evelyn. No matter how much she eats, she always maintains a very nice figure. Or the benefit langa of those Chinese blood in her. Hence why the name she was called China. And it's a ofala taimi matema futai. Tonu ainga. Tonu maftanga fo inga le iwa vasiuta. Ia ele sila fia uma le aina ni. E inurei pumaina Evelyn. Doesn't matter if it's just 1 glass, 2 glass. She starts laughing. And no matter pole ale be whanonoa, be le ase meo mamawhan mafofau, I usoma tuangang. The minute Evelyn comes there, she brightens our day. Nei ama se taimi foi nei whanonoa ai. Ai a whanonoa foi. Oi matua I loto vai o le uso nei. O le wina tala. Evelyn was like the shining light I kong matua inga. Me foi le whaingatai a matou whaangalo le uso.
Au misi a mama ftanga. I taimine matu va atu ai oi fiti. Februari longa tonu Februari tau sanga ni. Mama ftanga mala uso. E esere mafana. I tūlanga lea ai. O le ase me mo mia ia. E apa mai ia. O le afo ia me o la ira au taimina. O te tano a ave iai. A mo mia foi sosoani. I never question. I just go to her. Aure kai mire ngā koe make o ai. Ia, o au ngei. O leo ke I le ofisa le komsina maulunga sa moe tonu suva. E whātau sanga le matau tua ai. Ia, o le fo eu mia tofinga o le sui komsina. Sosoani le komsina. Ia, nai loa ai Evelyn. Whai loa I ai le matau o ia Januari. Ele I whailoa mea sia uso nei le langonga mafatia. But through her face, I could see she was going to struggle the minute I leave. I'm not saying, o lea ele o iai si uso, mai e fo iai mafuta iai. But ua mafutanga was unique in a way that whenever she needs help, iwe, o au fo nei te masani na ua ave Evelyn I orfan mai. I was actually there when she did her first surgery in September. Luafe luatoru. In fact, I was the only one there. Ko fatu ia tasi during that time. Alu eva ai tamaiti. Pepea lo te iai. Awa iai au yon au tafa. Which is the same thing Evelyn said. If I'm right there with her, yeah, she knows God's with her. Yeah, o langa operations sa fai na time ni te ofisiring ia. Yeah, o leve sena o le fibroid. Ia, leu tau whaalonga tu isi mori mau. Ta uale swafo Jennifer. Jennifer, as you're aware, o Jennifer na maliu ia Iuni lua fe lua tasi. Talu na maliu Jennifer lua fe lua tasi. E le toe fo ia se le lei ia ewe. O le wingo tala. E le whatu si tūlanga foi le leanga. Ai le whatu sa awa. Na maliu loa Jennifer, Evelyn at that time wanted to give up. Mafia mana o ai o whakas ma Jennifer. E rei mawhawhau ai sesi a tangata. La fuesi la fia tasi. La fuesi la fia tōtele. All she wanted was to be with Jennifer. Ia, Iungi, luafe lua tasi maliu ai Jenny. Awan masina fo. Ia, motosi hia, naito te eva ai atu I tūlanga po o le, o no yason soifua ai. Ana ulia yu lai lia sofitu, e atua ile ono sifuru le usone. Ia ai panga, ia le uasola le uso ya Evelyn. So, when her daughter died in June 2021, ia, the following month, the 7th of July, masangi mako wo man mako ainga, makiofa surprise. On that day, mako wo surprise, a card and a cake for her. Yeah, on that day, we got the surprise of our life. Because maliu lo Jennifer, Evelyn didn't want to talk to anyone. All she was trying to do was heal. And of course, we prayed for her. But on that day, we went to her that 1 month, I mean, not even a month. It was actually her birthday on that year. She wasn't eating, she wasn't drinking. All she said, she's tired. She wants to be with her daughter more than anything else. Yeah, I mean, if I'm not pay for you to tell if I'm out. If I had to Evelyn, I fit Tassi. I fit TJ. I fit Gregory. Gregory at the time, his mom passed away in June, but September, Gregory. I said to her, how can you say that? How can you just say you're going to pick up and leave? Should look at your son, should look at your grandson. And we are oi. Jennifer, if you look at Gregory, he's a resemblance of his mother. O isi mātua, a maliliu whānau, or maybe ngari kasi aleka man an matua ta mama tina. Ao Evelyn,
Maliulana Tama, Ale soy for Melang grandson. All the resemblance of Jennifer, nothing taken, from the hair to the skin, smile, everything. So I said to Evelyn, Ako as a gift from God. Amuia oi, you have a reason to live. You have a reason to continue. And I thought, by saying that to her, but little did we know, mai de ngā lua whelua kasi up to lua whelua dima. Ako mai kau mai, yes, a struggle mea siu so nei. She was still mourning. She was still mourning langa daughter. O le whaasoa mai foi during that time, ko kele anga waku iai, wo foi, waku asi, because that time she just locked herself up. No for fale le fia saufafu. Whai tu atu iai, oh, let Jenny go. She's in a better place. Ai whamei a oi. O whaadonga iai tala le whamai. Le whamai whaangalo lak tamu. A tonu ni whaino fia ia o tonu whai tūlanga le aoa. E le ma whain whaangalo lak tamu. O whaaso atula iai leo so. Whaki le ai. E lo tūlanga lea. Le whau tu atu. Jennifer is in a good place. She's with her Messiah. O le alisi mea tito e mana o nao ai. E whamai le ai. O au te fia alui o en mele i shau tamu. I'm waiting. It's my time to go. Whaku le ai, Evelyn. Whingalo marie. O le whingalo ngai, pule ele ali I a tātou. E le ma whai tātou na pule taimi whamai le ali I a o taimi le tauna e latu ai. But through those years, through all the actions she's done, she was preparing. Sad to say, she was preparing to go. E se le whaangalonga tau. Ia, sa o lea tau, ti ngā inga ia, o a umtai o wofo, ia Evelyn le mawhai o na tatari ti ngā. Ia, awai lua whelua tolu, ta o toai. Ia, tolu māsina sa nofai I a mātou rewa seuta. O mana o is ia hio, whamait fō mai. E taunga tuut sikaleki, tuut kofi, o whaku woi. Ia, mela ia taun whai, whaasa uma me ia. Vai aso mua ma nofo ai, vai o strict ai lo uso, sa kofi sa sikaleki. Lua vai aso whamai, ea, tingal madi, rela uvidi a kasi sau e wakua. Whaku ai sea. Mai o owa kere lo strict ia, o le mawhai meo ki fia ai. Au whak, vai. Le lewa ngenga whai lo ka okonga, e le se ka okonga lai kiki. Ai ngau like a hio lele, you have to follow the doctor's orders. And sorry to say, ole tulanga le ia o ao, o lo te alofa ia oe. I have to tell you, this is what you need to do. Ia, vai tulanga le ia, e sa o tala pe wo valo le ma fa o te la titi au matua le usone. Ai pe fa tonu e au sho uso me fai. E fa mai o e nai ma lo silo loto, te loto vai. O fa ple ai, me e tau fai. Ia, koruma singa, koe fo I atasi. Later on, lua whelua wha, kiri fo I whanma, le kausisi fo I ai kula fonga wakot fo ma. Ia ua pe ua whai awa, taimi uma, so I titi lua masina, every month, whai ma, tūlanga lea. O le ma. But little did we know, what a maka whai taiminga along a kidney stone. Yeah, ai yang whailo fo mai ai. She's up for an operation, but she hid it. Ele I whailo mai, all she said, ma wo le lava koe ka oko. I'm tired, I just want to rest. But yeah, it's like she was preparing herself. Yeah, amata last year. Ama kanka uka mai ona manatu, whaasoa mai fo ia me mana oi whai, pe wha pe, po le ase tūlanga o ia, o whatu woi. E le ai, a wangi e tau no me whapena, e o te letari a tūlanga lea. A wangi e whato whame ia, e le o taimi nei o oe, whamole mole Evelyn. E le o taimi le o oe, ia, taimi whaing mamafu kai te whare mai, ma kau fia I fot, ma o ngofo kau si mai. Ia, ke sau isi aso, wa sau, whaapokonga security, curfew at whare mai o lai whai, ia I sau Evelyn I whafu.
Sau e ula tika leki, tau mawhata pa. Ingu tofi. Au la tu whai atu ai ma o te atu e mai oi. Le ai, o mea leo te mana oi whai. O meu te fia ai e whai. Ia, o winga leo le uso nei. E fia ana ia. Ai inside, she was also struggling, fighting the disease, ma le mai re ia. In fact, she was postponing the operation nga tau na whai. No, whai whea last year. Ai lo tau na whai mai le ai. Le whai a rehab. Le whai a o checks. E le itai te o time. Au whea tu mateo. Whai mai le ai. Nai ke pisi ngā ruenga. La wha o ke alu. La iei tasi ngā momori au au. A mo meli poti ta a wat. Ia ofisi de tua whai mai lai okay. Lai okay ngai. Yeah, but ele misi al whanmai. Yeah, o journey angau ewe up to this time. Up to June. O le whaati noa. Ia, o ngai vaenga ngai e fia whaasoa tuai le tusai ma le uso nei. Ia, a o le sifo i tu e fia whailoa tuai. E se le pele ia ewe oe. E se le maa losi o ewe le lotu, katoliko. Ia, maa ua foi. Ia, whaasoa tu pea. O au nei, ia na whaasoa atu. E se mato ta maa. Ia, o Evelyn Ia la taimi Mateo e mako me o ngiki I vai lima o e Sister Antonina. A Sister Antonina mo ngiki le ainga. Ia o na e Mateo ai mafuta ai. Whaasoa I ai. Talo sanga ai. Talo mai mo ainga lua. Ia o isi taimi fo e fia o peo mama sani ale ma Evelyn. Me iloa ia Sister Antonina e o kilangi. Ia le la whauau me mato mafutanga ma Sister Maria le Elisabetta. Mato Monique ngā taimi nei. Ia taimi foi lena loma ai le tautonga Evelyn. Ia sa whaasoa ai le uso. O le la mato tapena te o le Monique talo mai talo sia mai lang operation. Na loto te lea na ia. In fact, whaasoa tupea, ele o se tūlanga I felt it needs to be said. Sa whaasoa mea le uso nei, tu salmasinga leng te a nei o me, so lua fitu. Le soifua nei o lo tangata nei. Ia, sa mo le avanoi matanoa ai, o ngā ren whaasoa atu, le sai nei sa moa ia lo tōrua. O le saula lo tōrua e asi mai Evelyn. Mai le taimi o Februari na sa mato vala ai. Tala noa te foni. A wao au nei. O te le Facebook. O ke le social media. The only means of social connection for me would be Viper and WhatsApp. Ia. Sa whai alau te le ialu I fiti. Install lo Viper. Whaino fia in tata noa. Ka ke video call mai. Whaino titi lo atu tata noa. E whamile ai. Wala wal te tano te foni. Le mai, le mo free call a dichi sao mfana o vili atu, fai whanevala au mai. So that whole time I was away, ia matanoa te phone. Or matano ana muli ia, this was actually my birthday. Sa whaasoa mele uso nei, te mai ia wale a mia lea Evelyn. Every time she, it's a special day, well, to be exact. When she wants to wish me well, I must say for the ainga. Ai me se whai aso soi fua whan mawhanau. I e whai ana posi runga le Facebook. Tina pe dem whainga o yo. Ai a matano, whai mai ia lau kango posi runga. Ai elan matama matua. Le olon ngoa o lori au. Shau tamale la eskol sipi nei saina taimi nei. Mai ia whai a lori au. Le ma ke friend. Whasoa me lau pos. Lai ke wha manguia koe loas whangau. Ia, o le tala alea matanoa iala ia. This was last month. Paso meu feku I manga ia foi yo la nei wo le fifia fek ale wo ke I show call way e la ko asi oi la su ongo mbe au fake ia ke la ko va ku pa ese tu langa le ia fai o le alo le tino so e vatu ale fonga nei aso pa te le an manava pe yo se fina e to wo iva masina le to pa ia wale kino and she was struggling in fact sa oita. She was crying every single day. Ka ke ofo foi kai e ka ngako lo ngofo yung au ka faleti ngale mo le loto pe ale family ai fosi pena I ave fan ma a wa mena fai
Last year in May, Lailo Fre Ainga Lua, Evelyn was already making the calls to everyone, saying her last goodbyes. I was the last one she called last year. Fe mai lewa umamang o wala au mai kangaka, lo whako whai, ai koe a oe. Lo whak whemere ke iai, lo ke ir whali. Bili ako ka awhare koru lea uri, ngā ruenga. Benefiti lea o le whainga ruenga le malo, you can just pick up and leave and go. Kai mi ngā lai la whain matua whonga, o la tua whamali e lo pule, whatu whamali e atu. I e lo tua ngia whale a ina o te mo miana o walu ai. Ngā wala tua di whale. Te latu. Lilo i manatu. Matua i o ia. She was screaming. Pei al tanata le latu waa nei, mai nei. Mai nei o langa. O latu whatu le ai. O ke rekari ia oe ke alu sha uso. Sa ongi mai kake o whamai a le ai o whaku le ai. Luckily, she's so skinny, I can just see her. I found a mafa merkingo of actual called a really ambulance. We're taking Evelyn to hospital. I found my le ai. Ku'ua ke alu, eselo le alofa ia. Fa'ali me lo alofa ia, ku'ua ke alu whaku le ai. Ele faile wela oi, faile wela le ali. Only God can bring a life, only God can take a life. That's what I said to her. And that's exactly what I did. I just forced her, put her in the ambulance, and we went. Yeah, this is 1 year after that tragic, soon to be tragic day. Yeah, o wainga manatu, o le walu le usone. Yeah, atonu, o avela o walu nei fiti, ma vala whapia. Le waso la etu ua. Whapia lo Evelyn, o yola o taimi tonu ane, wa le walu mai tai lea. But that last time I spoke to her, I saw me langa post langa fai. My uso. This is what she says to me every day. Faftai mo me uma faftai le lofa fale uso. Faftai le manatu mai ya uma shau fa now. Fe mai nga I o nga I mana fa now. Ai fa fetas. O fa o ia fa fe shau todo. Ai ia nga ke do. Fai mai fa manguianga. Fe mai manguia la unga wenga manguia lo so I fua malo lo inga. Au faku oi e ke kalo mai mo au e fa fe oi. What about you? I also feel the same for you. I fe mai. Fa so mai lo taimina that day. She said the minute I left February up to then ki nga inga every month I will find my e vatua tulo le asu. Vatua tuin morphine for mai, amai anga painkillers, amai eat fali. And I said to her, ala me wale treat ai oi. Normally a kidney stone, I lolo kakaunga treat, wa kakaunga ave ese, kaunga ave ese. I faso mai o yan worry. Sa matan fa alongo ai, wa yele kidney stone ilong mangava, vatua le malu pa ia, au fia. Ai ngofonga nga me kiri mga oi fa ilo tia oi. A fa ko sea, la me oi fa tsali e tsaimini. We vai tu langa le wai ai, eselo le alo fa ya a une. Fai le ya tsa tsala. Te alu tau tu mai o pule alo fa le rita tu ma futa. Te la tu foi ta fa fiti. Pei foi au tsaimi sa ma tu o wedding pongi. I oi, o Evelyn foi ma shong a inga ma fa na sa ma tu ma futa foi wedding pongi. Kai mi foi sa mako post ai Wellington. And that was my same intention for her. Kai mi umako fama wale fangi ma singa talo matsoi o. Ia e pangarea. Ia wale mfai ali uso nei na fatat. We had so many things planned for her. Ele ia te sin mafau tsai mi nei ia roi Evelyn. Yeah, but le kai mi renga di patsai Jennifer. Everything changed for her. And I'm forever grateful for all her love and support, Yamato, all the posting she's done. Yeah, but that being said, yeah, ele pulitato e puliale ali. And it's about time we should also let her go. Famaya to tele ya lo tele, fama losi. Awane e tangi lo morimau, yeah, o tulanga le wa fai. Jennifer and Evelyn are now together and happily together with my mom and dad. So le wa avere li
tangata pito e tōtolu, to e siri na pere lo loto, ia ma Jennifer. Te talo a, ia fōa i mai pere maa losi, ia tātou nei, ia o tātou e le pule ar finalo le ali. Ai paule ar tala, tasi, loto tele, not to worry, we're all here for you. Therefore, iai I manatu atu fōi, pauale o tangata le mawhauwhau e o TJ McCracken. Iai awale whapole inga. We'll always be here, whether I'm far, just a phone call away. And one thing I assured Evelyn, I'll never abandon her children. And that's a promise I made to her. I'm gonna keep that promise forever and ever. Ia a whai ua tūla o mori mau, se sa wala a watu shio tō lua masi mato ainga nei, fia usus mato pese mo shio uso e matele I whamawai, fo I whai ua tūla o mori mau, tai lava. La ulupe ua le I le vau maoa talo fai la upe le ua le iloa ta mai o te ine o lo ua ngā solo mai o I mata tilo e te leo sawa wa tolu mai o le sau mai e remoni e wa tolu le alofa I lunga o ki peona Oi e ile nei malaya o leo ti whaafua se ile lalo langi e la ufua rosa e la ufua veloveta la ufua ua ui motoa le matala wa tolu mai o le sau mai e remoni e wa tolu le alofa I lunga o ki peona Saya mo na no. Ia, mo muan whaftai le alofa le tua, ia whawhiloa ia tui le whawhengai ngon nei tu la fiafi, le mamalu malpa ia wa fia nei tu la, a inga e lua. Ia, me se fwoi, mo mai e masani, nei tu la ia. E le le tua. God is good. Ewe, e se awai whangaloi upuna o tsau I whai. Ia nei tu la fiafi o le a taumate ina nei malo tau lua lo tu atu. Ia o Vito Williams o le toane leo si tasi o toane o Ewe.
Wa'u ngal malmana se Rosa Williams ia whawhiloa I tau malu. Wa o saunia le nei tūla o te o mai ai. Ma mawhitanga ma ewe. Te le lavani mo le maumani le lei o te whiatau tālai le whiawhi. Man manu le tatou taimi. Ewe ma mawhitanga ma ewe. Ne whangalo ina ia te au leo sonei. Tūlanga wo o iai fōi al mawhitanga ma le ngā solonga leo langa. Ia le li elo sisila ewe. Te lau whautanga lei o lo walofa I lo a inga ia te au malo tō lua. Ai mai sel mawhana o le awai. E mo li whawhitai pe ona taimi umalawa o te sauwai. Ti ngāna mai nei teini e le whangalo ina. Tele na vili atu whea oe. Au pepelo mai ai o le make o I kua. O whese mea e le ai. E aru waku a ewe. Vai mai ai lumalpa o kua ku kawani. Ewe se lo o ke le loa po le alesi. Kala e koe whai a oe ewe. E le sau saunga ma ke le whelua ai ma ewe. A o lau saunga le ngā makala ngorunga ke le fungi. E kakaungo koe foi. I la so lima. Ai pangalia. Ke le whelua ai a ewe o ngā. Ngā ukaungu mai a o mai foi a uia. Whapeala ia se e. Ka ualanga ka okonga ia. La o kei lua wanga o umanga o loa. E ka okonga ia. Wakule a fiafi. Ai pangalia. Ne ese manga kule. O le aso male. Mali taimi o le tua wala a. E I oe matai tonul manatu. Ewe wa levan sauni. Wau au mai ale ia lotu ngane taimi nei. Ewe. Ioe. E lofa whama o nia kia umala whangau. Kele nga e ika ia kia au. Kia I loko ngange. Kia ia e alu ngofoi o malau whangau. Ioe ewe. E lei maa loia, kinga maa loia au ka mawhakanga. E se a lau kia ia I ka ngakang o usau I kukongo le ainga. E ke mga o ke anu. Ioe ewe, e o umakanga kai mea uma wa e kalango mai ai. Pangalia, wa e anu. O ka se au ngā. O se au o ngā o se le songa ngai mai ai kia. Wo o meni I kula. A kongo foi wa levanga kaungo wan. Ai pangalia wa e sola ewe. Pangalia wa e anu. Ia. Amu ia oe kas. La alo whalua. Loko kele. Loko kele o le kala ia le usu. Losa kia lofa se o whangau. A o le kulanga anga I se o kodua. Amu ia oe. Amu ia oe wa koe alo whanua. Ai loko kele. Di ki ofo I arua. Kau siam whai mainka me ki kama. Unga skulanga whapewa. Mawenga sola le uso. Ewe. Ia ngā onga o so aku. Wa umang kakala ngoa. Whamangalo luku ngange lea. Musu ai sau ilunga I. Au mai alava. Koe pauan iei o le kaini. O vea kua la ka kaimi o le loku nei. Le sau wa kango vili. Ngā oe au mai ngai ia. Ia ewe. Anu male fia. A kongo foi a wakali le li I o manga o ngā mau kalsanga. E le le atua I taimi uma. Ia. E pe o le langona ale whanua noa le tu e se wa a mea le atua le usone. Ia o ngā luenga le lei. Ma anga ngā luenga e le mawhainga mako whangaloinga. Kai mi uma ma ke kaungu uma iei nei. Ia ewe anga. Ewe. Le ngā lolo wanga lei. Loko rua ma lau whangau. Ia.
a kong kau ke whailoai, i ka kongo whoanga ku mau, sau ngia e lea li i mo tātou. Ai nei tū la fiafi, e pe o se moli maunga ni i nei tū la, mo moli atu, alo whaanga o si ma whanau le o mai. Ia, pe au ngā whaku au, o e ewe kingi o Angeline. Ia, le mo wharinga, le i o le aso i sa waua e anu. Ia, ke le fo i aso mafuka e nina mo oi, an nei afi. Manuia lau whainga malanga uso, le ngalo o e tatou wheloai. Tatou no whoanga o whai e le li mo tatou. Ia, nei afi. Manuia tue sau ninga le uso. Manuia tue fo i atu i aiga. So i fua ono Yesu. I whaisaka. I supis. Ia. Whamole pa ia le malu le. Pe mawhai ngal kasi alwhai upu mo onga. Mo onga. I tala sanga. Tana na Fata silene olanga. Aolene. Uala wina. Time. Oh, I think I'll make this on. Is it on? That's working. You're right. Turn it off. Hello everyone, my name is Davina. I'm Evie's sister, one of the many. My parents are the late Engeliko and Tulangafo Williams. My sister Eve, I was fortunate enough to be here for a family holiday and see her for the last few days while she was in hospital. And we were supposed to leave on Sunday, but she passed away sadly, so here we are, stayed on. Eve, she had an infectious laugh, similar to my sister Sharon's. You can hear her before you see her. She was very kind-hearted, but also a person you wouldn't want to cross because she's very stubborn to the end, and if you make her mad, she won't speak to you for a while. As Belinda said, she was a devoted mother, anything for her children, always the best for them and also her grandson Gregory once he came along. After the passing of her daughter Jennifer, life wasn't the same for our dear sister. She mourned her right till the end, and now they are reunited, and we know that she's happy and dancing up there together. All our siblings, they wish they could be here today, and of course they're all crying from overseas and watching this live.
We'd like to thank you to everyone that's here to celebrate Eve's life and share stories about her. I mean, I'm hearing some stories that I haven't heard before, so it's nice to hear them all. We're thankful for both families that have come together to ensure a beautiful send-off for our sister, the Ayek family, Philo family, Vito family, and our Williams family. Tassie and TJ, Gregory, we love you guys. We're here for you. The last few days, it's been hard because we're big in numbers, but we're not here in Samoa. Everyone's based overseas. And the last few days has been amazing because we see how your sisters love on you, Ella and Julie. Amazing. We're grateful for all their help. On behalf of my mother, Tulanga Fau, and our siblings overseas and our siblings over here too, we'd like to wish our dear sister a beautiful send-off and thank you all for being here today. Thank you. O le avanoa. Salo le to telefo I pea wa ya tua. God is good. All the time. God is good. Yeah. Mufulawai matamule sa festival mau. Ai saulava no sa festival mau e misuswina mai. Te po e mai ka ile ke sa festival mau ia ile festival mau. Te mo mono fai lo atu lo ne tangata. Ia o le to lua le anko au le leia a Eve savelio. Ia. La so lulo vai aso le watea. Le aso tonu lava lea le na and minute o ke lava lai fai lo konga ka pis ai kakani lo ke fo o ke longa lava ile me ko o vile aku Eve ia kangi aku le uso ma fai mai so mau fa moli pe me fai e sa o so me pale mai se ka ko dua o ngala pisi e so ko dua o la alwa ko e piki la fa nga wa on pe ko au ke pol ia ele mamale fulungo ka kingi lima ma selu lo ka ia o fa ko pe kope mai ile uso ya e ke saulai ile emergency o la e o ia le uso Eve deu sa mai wui kai bave pe ku ia o sa lava fa pe kope mai lava ke we se me kupia o ia o ka fefe ke we se me kupia o e sa fasia fo mai ai aka mai oi ai o ko so kinga ingo ele se e va ngoi sa va ai o vile ko ia o e fe ku o ko o mi mika ke minga fa pe o la me o vili mai Eve ya ai fo mai faku ia o sa o lo fakele lo bala o ku malo kangi aku o e kinga inga ke mai oi ia o e fo se manga ku ia o la o ka uko faku ia lo fa nga e kalo le aku e fa pe fa kasi mai lo ka konga sa la kule kama fo mai fai mai o Eve la ave le la koso langa poku e fa kali lang ka okonga la kulore kama koso Eve ave langa poku o makeke ila o keke mai ko kongole o le poku le koso ko Eve o Eve le skanga ka fefe ele skaka pala ai ngal koso ko Eve vai me vai nga sa fa yo Eve ngol muenga ka koso solo ia ko loria au ka fola muenga fa mai vai kilingi fa mai o mai kilingi aku me ia o ele manga o kele me ai palpalam ia kalie ala io mai fa mai buia kai pisa le fingele me Eve ia ka okolola ia alwa kular kama fo mai le
mai tina e fiu kausanga. E me e ve buia, e se ame we fisile eu kausanga. Mai le ngalo fisile ko pe fiu kausanga mai. Bui, ia fe aku vai me le kinga inga le laka o ko le la fanga kulowa. Ia fa mai alola ia le kama. Alowa aka fe aku ia failo sa malo longa. Ko ki ka mai ia TJ. O le alu le aonga. Ia le kaimi lava nga vile ko TJ le la alwa. Fa mai lo fa ma vai mai lo male uso ya evi. Mai ia fa kele ya. Fa ko ia a ia se me ki mga au ko e vala au ko ai asiasi mai pe ia evi. O ke o lo fa lava ile vala au ko o tas. Ia wa sola e kele fa ma vai mai. Ia manuia lava lo malanga pa tai mo me le lava na e fai mal se tama ia mal ma ainga ia pa tai mo me ai me uma lava e fai ma to ia se mo ma pupu le pa tai lava mal no Fai mai uma lava amene. Amene. Ia. Mua lava na avel viinga. Mal faftai tatu tamau le lang. Faftai lava mau sunga le tai savinga. Talo fa atu fo ile malu le aufia. Ai nanga lua wo mai masai. Ia. Ulo nei tangata. Wa o le tau songa o Evelyn. O le tuangani o lo tama. I mean, to fine o lo tama o ti nana o Evi. Sa na o sau, le sau ninga le afefi. E le aiso mafau e fai sa mol mau. Peitai. E fai ngā tāng maftanga. Ma le uso. Ona o Evi. Matu feo la whaatas. Mai matu laiti. Ina ua. Iei se mea e o ai tu whawhine i alo tamam mal whanau. Ian matu wala lea. Peitai to iei so tangan maso ta inga ma Evi. Ona o Evi. E close lava i te a. E aluatu lava i o lo fale o loa. O le ala o whaamalo se whaila mol mau. O na o tangata e le fia e tu la i luma to tele o tangata. O na o te lofa tele tene lea. Na ta atu. O sola. Tele taiton. Whaingatai a ono o talia. O sola Evi onai, o stangata e malos, loto malos. O stangata foi, to anga i le loto e to anga i le li. Tele winga le leo Evi. O se tangata tau sa afia. O se tangata e loto a lofa. O se tangata e osi a inga. Whaangalunga tau na una winga ia. O se tangata e whai matua. So se taimi lava e vai lo tina. E alu fusi lo tina amatala noa i ai. Tele o na winga le lei. Wha ngalunga tai Evi. Tasi aso. O nei tāua i a te au le melea. Na wala au mai lau telefoni o loi te tono o lau whale o loa. Jenny. Tilo mai ai whafo le lights. Lai tu atu lau tā vali. Wa o leo o te. Woi, o la me o tupu. Sau a na mia sau soswani. Na o sau ai whafo le whaitoa. O vai atu.
tasi alo titilo atu e vela lan ta vale. And then o sa vale atu lo vala au atu le teine fai ngalwe. Sau ta opo le an meo mana o mi e se o solia. Whapupul wham talanga. Ma mai lole a mai il whai mai. Ian manuia fo ia. Iona tonga fitinga sa iai na aso. Le aso na so ai. Toi tu atu ewe. Ma mea aia watu ma a malau. Au whai ngā luenga. O na winga ia. Le ma whai na ngalo e tea. Le ngalo ia ewe le lofa tangata. E se loto lofa le te. Tau sa fia. E fia so stasi. E le mui ewe. She would never backstab anyone to me. Be whaaleanga mai se si e tea. O winga le lei e whainga tai e tea. Ona whaangalu. Tasi. O maia le Isaiah fasu tas whai upesfut. It says in English, "Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yeah, I will help thee. Yeah, I will uphold thee with the right hand of my righteousness." Ye elo tuteli, tadi tonu ile atua. Ye le file mua le atua lo lotu. Lofa le atua ia te oi malo ainga. Maua le file mu ia te oi. Maua le onu sai. Toa lo lotu. Tali tonu i le atua. Wha mua le atua. Lo ainga. Mai e leo wha manuianga ia oi masiau whanau. Ia o se mun mau pupu lea. Malo whaloa lava. Suafa man malo yeskeriso. Amen. Salo ato mai tau mai o le whaatolu le no sau e whaatu runga le li lea. I ise me i tai. Ia. Ele leile tua. Taimi uma. God is good. All the time. Jesus. Aora nā le tātou te. O tātou mafutai. Ni fiafi. Ia, tuatu lau no le. Oi, okay. Okay. Ile ia ile. Si uso Evelina le tau o maila no muri mau ala I so ta inga aso nei. Ia ona. Tau lunga lolo tātou wha moe se wha lai au o so swan. A mai le muri mau leo no so le mal tātou pese. Ia ona so lo le mal tātou wha amtalanga ni fiafi whaftai.
Just one, just. Hello everyone, my name is Lauren Ralph. I am the Linda and the Linda personality type disorder. Today I stand with a heavy heart, but also with deep gratitude, as I reflect on the life of a woman who meant the world to all of us. She wasn't just family, she was a second mother, best friend, and a life in our life. Her love was boundless, her laughter was unforgettable, and her presence was gift with everyone in her. She had this magical way of making everyone feel seen, heard, and loved, whether it was through her warm hug, her word of wisdom, or even her playful standards, that somehow made us laugh. Her laugh, especially after a wine of glass under the mango tree, will echo in our hearts forever. Those high fives to nature. Inga, ya ona so le mo tatu fala ya o ni fiafi fafta.
mai le vesilia toma ia Yesu. Le lie, matu te le lo le ala e te mari watu iai. Fa feo no matu loa le ala. Ono wau maia leo le tali a Yesu. A vea o se fato muanga sau ninga nei fale ainga o Evelyn. O au nei o le toi tū ma le ola. Me le alu atu a se tasi le tama. Le a le ui mai a tea. Me le te vatu ngalu o le toi tū o Keriso. So mai ma le fioa e le langi. O ina vai ai fo linga fe me ai. Fo linga le mautono le uso o Yesu. Ona fisili lea. Ai fai mai le tali a Yesu. E au ngalo walu. Ai au naifo le fisoa swadu. O ia le nā le ate tai au tau. Fa manino ya ante au tau le ngalwen. O le tala ina o le malo le tu. Nei mamau atu le asao le pene te koso. Fai mai le fatu o tuanga katoliko. Le aso le ana fio I foai le nganga pa ia. Le mea lofa le ana tala noa ai e sulo na uso. A aluese ma fio ai le langi. A wina mai le nganga lea. E manatu o le nafo I le nganga o loto lo toi le malu ne. Le nganga o le tua na te fasino, na te ao, e wha poto ia I tātou. Ma wha pupula ina mata o tātou whatutua. O na lea vea leo le oti, o ni mawhatianga, o se puapua ngā, a o ni ti ngā e tau ave pēa. Ai suia ai ina ua toi tū Keriso. Manu maloi le oti ma le tunga mau. Ua o se suinga. Ua o se hisi si tepu a se la sanga. O le soi fua ma le ola fatu tua o le tangata. O na mawhai leo na soa mafuta ma lona atua I le langa. Mi le toi umise la ua. Mo lava moli mau I na tātou whalongo longo iai. Sau fo I tala noa na isi vaenga na pau ia tea. No vili ia tasi. Le wa umana o tala noa ia pātene. Whau ulo na suau pa ia. Me na fio mea leo si taulanga. Whau e. Mile I vai ni aso. Ai malanga loa e. Le anga o le tali tonunga le kālesia ma le whatu o tuanga kātoliko. E lua tali a le tu. E toi whafoi le malosi le tangata. Ma le avatu loa I ona luma. La te soa mafuta. Tali tonunga leo le kālesia. Tasi. Wa le tali mai le tua e toi foi mai eve te lua mafuta. Ai fai mai le tua tasi. Tu mai eve. O au na vatu. O au foi au te toi au mai. E upo le tusipa ia, le vingelia no tātou whalongo longo iai. Ma Yesu e alu ta pena se mea no nofo ai nā tō. A whai alu e toi fisau. Le ana e whina ngalo Yesu i tātou au whatasi mai ia. Le osi o singa ma le langi ina o vi inga o le langi. O le atua lona ta malea. A e whesiri tō mai a Yesu e le ilo le ala. Whai no tātou whape ifo e nei fiafi. O oe mau o te ngata o le ana. O oe mau ma tātou uma malela no langa. O te ngata o le ana. Ka le winga o le upu. Mo leo le ala tele la le tau te hoa I tātou vai lima toi alu teikau le make le ai. O lau malanga. O lo tātou malanga sā I le langi. Leo o tau le malanga eve. Leo o tau nuu le malanga eve. I le langi ma leo la e whabawau. Le ala lea. A uwinga o la sanga o tū maanga.
o rana whai ngā malanga au soi fua maora. Nen tātou whalongolongo I ala I mōri mau. Ni o toi au ngā mo Evelyn ni, a wau tau te tapisai. Ai o se wha manatu. O se longo I ante oe maa u hola pea. Ina I o tātou tāpena. Tātou sauni, tātou te leilole si 5 minute lelu manai o tātou whai ngā malanga. Tau sangale nei o lo wha malu le kalesia, the pilgrimage of hope. Malanga sao le wha moe. Wha moe ngā leo lau kerisiana. Leo lai wha vau. Ai whai mai fo I se tasi o wha punga wha Peritania. It is good to know where we come from. Because at the end, we will go back to where we came from. Le leina e soifua ma wola, ma tātou iloa le mea na tātou o mai a. A whaina o tātou o mai le atua. E o foi le iu, tātou te toi foi a I le atua. Leo tau whai ngā malanga ewe, leo o toi foi ilo na matai. I leo siaso whano nola, wa tasi foi tau le tu spoi ia. Sili le aso e oti ai, na ino le aso e whanau mai ai. Ai sea, le anga o le la whanau mai le loto lotoi o le leanga o le nalolangi. Fe soua ina I ti ngā mo whainga tā, o mala ma puapua ngā. Ai ao mai le oti. Na o ia e soa ma futa ma lona matai. Moni ani se o mori maumasa utala na whai atu. O lewa na nau le teine anu e ma futa ma lana tama lea. E o nou whai atu, teimi uma ma te tāla noa ai, pe a wasiasi ai. Tala noa ilo I mata, ma wha matala ali teine lea. Ia mana I fwoi nei nisi mori maura nei e fiafi. A tonu o se, it's a miracle from God. Lewa mai ele grandson lea. Fa mai whapea umari teine ma. Ia ai letaria e, lea wai una sola ai tu tātou. Lea se wha marusi au na nei fiafi tasi I mal whanau. Be strong and be faith. Le yase me whainga tai le tua. Ngā luenga sa whai Evelyn, tasi le misi se misa. Watai le ono, mai le asa se iau I leisi asa. E se lo mimita pa vai atu le la poa lea. Le ngā lai ta ua le kalesia ma tautu. Ai sea, tai ta inga le tina le le. Au fo I mo tātou tina. Ne yo tātou lotu titele. Ma tautua nā o tātou whaiva lofi au. O wa lava ainga, nuu mai kalesia. Wai a eveleso, a oe maa utai au. Angale leile tua I ainga na lua. Mo ufoi le lotu tele. Tātou lotu tele fatasi o le aso atai au. Lona taulanga pa ia o le misa. Iono tātou le tu e vai ia leo lona tino e pe o na iai. Pe ono whai atu le nei fiafi, a inga, tu eve anu. O le eve le tua. E leo se eve le lara. Anga le leile tua le nei fiafi. A mai le sauninga le vi inga o le tua, sauninga le titalo, e mwhai wina le nei sauninga. Whaftai.
Se yo tātou te talo. E a lia loi mata, le mau tonu langona. E sola fo ine mafu fau o te mai o le tangata. Pe a o ina o ngatia I mātou I ti ngā o le oti. Ono mātou fisili lea o fea oa e lo mātou watua. Pe tai e lo mātou fatu tua lava matali tonu I a te oe. O e lava na e whaia le tangata. O e whai na e toe a ami le tangata. O mātou o poto I la loifo le malu o le nei mauta. Mātou te le masani ai. Pe tai o lau wala au paia. E ala le tina ia Evelyn. O e tu uai. Ma tu uai si o na ainga. Ai maise o le kāle sia. Le tamā ma le whanau. Au mata matali tonunga o lo mātou whatu tua. Le tua, o e lava e te tāpena sona no whanga tu mau le langi ma le ola e whawawau. A vea ni mana o mātou talo talonga. E uri masawa ila na whainga malanga I le langi. Ina ia soa mafuta malau fio le tua. I lo malo e whawawau. Lo nganga wha maise I a inga o tua. Mafutanga whaale te ngata e malingi ailo I mata pe a manatu iai. Ai au matu talitonu mo matu fatu tua ia te oe. Ono lea velea o se aso whano noa tai au. Au se aso fifia mo I matu. Au wawa e vala au ia eve to tasi. Ai tu ua I le mau ma le lasi lo matu nu uma ainga. Ai maise o e kālesia. Angale leili ta mama le whanau tua. Mo le nganga wha mafuna whana le nganga wha maise wha lotu tele la ufi. Ina ia whape nā. Ona mapu ai pēa la lātu mafutanga e pēi ona masani ai ma le tina. Au I le ola nei. Angale lei a inga na lua. Mo ufoi no lātu lotu tele mātu te talo whatasi ai mo le nganga o le tina. Te talo mai foi o ia ma le whanau I le langi mo I tātou I le nei lalo langi. Ina ia whape nā o no tātou maua pēa le whetau sia I e ala I le te talo. I ola mātou te talo le le tua. O ala wa singa o te toero nei fiafi tau tai oe manui ai. Wha moi moelo nāsu whai I wala tai au mo mori ai na mātou whai ngā malanga. Maua fia lo na misi sāpa ia. Ia mātou te tau mā vai ai ma le
tina nei po le tua fine o sia fine falenga o malu nei le po mo no fainta se tu po nei po le ato falu no mo matu moe mo ulu mo va mo te fangu ele tua ia i matou tai to tasi mo matou uma fatasi fangu ai le asu fo mo mua pe atu salava mai fine ngalo matou te uli o le manuia mai le tua lo siri lava i me uma i manatu iai leo ina yo tau fini ngalo mo tātou mafu fau ya ke riso Yesu. Ya te tātou umalava ile nei fiafi. Ai maise le tua fine le a fine ya Evelyn. Whaamnianga le tua le tamai ona le malosi umalava. Ile suafo le tamai. Malealo, malengang po i. Amen.
Hey,